У старажытныя часы на сталіцу напала жахлівая паўчыха. Шмат шкоды прынесла яна людзям. А паняць не можна? Забій яе, страляй! Павучонок. Надпіс «Букініст». Я ж кажу, зусім не цікавая кніжка. Дрэнны Мізукі-кун. Ганьба. Чаму гэта? Ты хаваешся ад свету у старых кнігах толькі таму, што гэта не модна. Вось так. Я не хаваюся. Мяне наогул сюды дзядуля дасылае за арэнднай платай. О, кніжка. Про пачвар. Запячатаная. Стой, вытри руки. Пальчатки надень. Здрасте. Кажется, Зурі букініст. Знайшов вашу книгу. Ага. Прабачце за турботы. Разумеется, я выпадкова зняў печать. Уласна, хацеў даведацца ваше меркаванне з гэтай нагоды. Прабачце, але гэта абсурд. Пакуль няма. Прусак? Прусак, выходь! Вось трапілі. Мідзукі-кун, пакупнік вельмі слуецца. Паўчыще, што ты сказала? Гігантскі, жудасны, сам глядзі. У страха вочы вялікія. Там, напэўна, мыш або конік. Конік? Давно порядок навести. Господи, там верашчыць хтосьці. Могла б і пра мяне патурбавацца. Што гэта?
Лялька? Я такую не памятаю. Вирушиться? Так не бывает. Чому? Дивно. Якая крошка. Гляди, это же просто маленькая девчинка, миленькая, такая пригоженькая. Что? Где? Дробная. Странно это. Дай руку. Ай! Привет, переворотень! У легенді гігантську паучиху, яка напала на столицю, розбив заговор відьмака. З її розпоротого бруха сыпалися черепа и трупы маленьких пауков. Только одно ее дитя осталось у живых, малюсенькая паучиха. Ведьмак пошкодовал ей и не стал забивать. Педофил? И он не послухал інших людей и прибрався додому. Докладно педофил. Ведьмак згадував паучонка як звичайну дівчинку. Однако, по закінченні полгода, он стал зауважать, что мясцовые мужчины зникают один за одним. Вот ты трапился мне, монстр-паук. Растуйся до бою. Паук. Вот что там написано. Не вельми-то переканаўча. Аўтар вельми літаратурна піша. А скончылась-то чым? Не ведаю. Як гэта? Там что не написано? Чисты лист? Сумленно сказать, я думал, тут будет написано, як подбавить от паучихи. Судзурі-сан, што нам з гэтым рабіць? Хто яго ведае? Печать знята. Напэўна, яна збегла з малюнку. Цяпер, колькі не старайся, прасі, шукай, глядзі, назад яе не вярнуць. Книжка ў адным экземпляры, ніхто яе не купіць. Я не змагу расплаціцца за аренду. А ты не атрымаеш кішэнных грошаў ад дзеда. Безнадёга. Ты чаго рукі апусціў? Я ж просты прадавец старых кніг. Думаеш, я умею вяртаць злых духаў на малюнкі? Але... Яна ж людаедка. Раптам з'есть нас? Гэта ж легенда. Ці мала што людзі напрыдумлялі. Але яна ж напраўду ажыла. Не бойся ты. Такое хараство нікому не прычыніць зла. Гэта ж не ежа.
Судзури-сан, О? ты доведался что-небудь про нашу Пачвара? Я нарешті та достукався до старого господаря этой книги. Обіцяв подумати, допомогти нам, правда? И она такая сумная. Мамочка, Кажа? Судзури-сан. Гэпаан. Гэпаан? ほう、そりゃ Выдатно. 面用な。 И гэта ж туды. Рэдкая рэч, なかなかない правда? でしょ Не з усякай кнігі можа выбрацца старажытны монстр. Ну добра, いいな。 паспрабую. とはいえ、 Толькі назаўсёды いつまでも вярнуць 買っ яе て ў おくと кнігу いう не わけにも змагу. いかんだろ Але паспрабуйце. Навошта? そう Яна мне ўвогуле зусім не перашкаджае. А ты што? Нельга яе пакідаць. Мы жартуем, жартуем. Мне б нават самого д'ябла было шкада ў кніжку вярнуць. う。ふん。 Возьми. Отправляйся на родимую этой легенды. Там зможешь найти подсказку. Дякую. Вашу справу неяк нельга пускаць на самацёк. Судзури-сан, скажи-ка, школьница, やつはもうどのくらいああなんだ які? Может быть, уже もう遅いの поздно. かいや、 Так, может, съездим? え Карта у нас есть. Судзури-сан, ты так само чув, что Пачвара слинал на даху. ああ Матуля, яна хоче додому у родні края. Так, Сол цілком камушинайга. Максима. Так давай з'їздим. Тут страшновато. А коли 昔は ты 大 гэты 層 город 立派な町だ квітнеў, ったんだろうね。あ、見せて Давай あげよう покажем. ね。こら мне же くすぐったいよ казатливо.
Ну, よし ну, よし。 Ну, よーし。 наперед. 行こ Тишей. う。どうだい？ Куды? もし А коли тое, что говорится у легенде, правда. Что い это きな с りどう тобой? したんだい？よし Добре, よし、 я わかったよ。 зрозумів. Судзури-сан, ん？ стойте. Эй, おーい。どこ где? だい？ Судзури-сан. おーい。 Судзури-сан. Почекай, Судзури-сан. Глядіть, не трапляйтесь в павутину. Духа треба вернуть туди, откуда він прийшов. А яще треба розколдувати Судзурі. Чому він так сказав? Не 大丈夫だ бойся. よ。 Ну ほら де ど ж こ ти? だい？逃げなく треба ともいい ховатися. じゃないか。さ Ну, あ。 коли ласка, не ходи за ёй. Что ты 何 такое を言っ кажешь? てるんだ君は。 Нельзя за ёй идти, Судзури-сан. Ты уже не вернешься. Послухай. Гэта же... Судзури-сан. Не ходи, нельзя за ее идти. Мидзуки-кун. Мидзури-сан. Ты снова стал собой. Что?
Что ты маешь на увазі? Дядька Геппо загадал привязать куда-нибудь паутинки, каб не трапиться. И ты додумался причепить их до центральной опоры? Ну ведаешь... Там... Гэта ж... Матуля! Добрый день. Вертаю. Великий дякую. ああ。で、 А お вы... 前さん、 Ну, разумеется. それがその Сколько всего отбылося. Чай готовы. ああ。まあ、 Ну что ж, なんだ。 вы на кшталт збирались от яе избавиться. Дякую за допомогу. Покажу я табе трохи, як даведацца ты зможаш да мяне. Як та кветка бурштынавы, кала ў рот, хутка круціцца яна. Высокі і далёкі, холодны сталёвы месяц. Бачу, як па тонкай ніцы ціха да яе едзеш ты ў цямру. Гэта ты, уладар усіх сноў. Ты мяне у сетцы правабіў. Спать пора, спать пора, спать пора. Спать пора, деточки мои.